पवित्रमसि सहस्रधारं देवसत्त्वाः पुनतो मा वसः पवित्र शतधारेण सुप्ताय नमः। हाथ उठाओ का ल अब निस्किनु पर्यो त्यो त त्यहीँ छोडिदिनु पर्यो बटुको र फुल चाहिँ निकाल्ने त्यहाँ गर्ने सबै सकियो अब उ त्यो ढुङ्गा राख्नु पर्यो अब पूजा गर्नु ओम नमः भसोः पवित्रमसि शतधारं वस पवित्रमसि हात उठाउनु पर्यो सहस्रधारं देवसत्त्वाः पुनतो मा वस पवित्र शतधारेण वास्तु पुरुषाय नमः गन्धक्षतानि पत्र पुष्पाणि सम्पूज्यामि नमस्कारमि यो फुल पनि ओम नमः गन्धाक्षतानि पत्र पुष्पाणि सम्पूज्यामि नमस्कारमि पूर्वीविदाय नमः ओम नमः हेतोर्देताय वास्तु देवो भसवित परपर्ता क्षेत्रम ओम दक्षिणे चतुर्वेदाय नमः ओम अग्न आया हि वितयो विनो नो हव्यदाताय पश्चिमे साम्यदाय नमः ओम सन्नदेव विरविचाय आप भवन्तु विजय संयो रवि शरण ओम उत्तरे अथर्ववेदाय नमः पूजितो जे समस्या तो कलश को दुआ अलिकति निक्लेर हो त्यो के थियो ल अब निस्किनु पर्यो है सबै भयो सबै भयो महिमापूजास्ता पुरुषा पादस्य विशुद्धानि पादस्य मृतं दिवि ओम शान्तिर्भवतु हरि ओम वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि शतधारं देवशतपुनतो वसो पवित्र शतधारेण शुभ्र कामदुःख